Күнді ұғық ұлжыттара, үрің тұнақ ұғық күттатчылара. Саха омук итағалінен ұғық күн айылханы күтта бір түгенге алтыхан, кепсетен, көрдіхін, сүгіріен, күз ұлан ағар күммет. Барыгытын өрігейдіқ оғы қайға, кейрен үнкіліргітігер үңірабыт. Күнді ұғық ұлжыттара, үрің тұнақ ұғық күттатчылара. Барыгытын өрігейдіқ оғы қайға үңірабыт. Түхілгіға керен оғы қайы оройыттан тұтуғым. Sandalı tunağı vereket edim semmet ürün arayılarga uruydu buday halıbıt
Körde bitecek ürün kimi tanıyor ve mercemek deden çegen çebidik sılacağın ünere derik çakı Kedidi keskili gelektin Uygu bıyang boloktun Günmi tuata çağılayan Kut seri bit beğer gel Çegen çebidik bolağın Sandalı tunağı hakkı Sarı gücalı salalımlı Bari ыңырылах ылжыттар, өтік маны жоннор, аймақ біле атастар, чугас уру доғыттор, үйріні үллесте самал кымыс утақтақ, керек эпсен кехилях, үгіс көрнар аргыстақ, үйрі көті үктеллях, ылғай ырылақ, комағой қоғанлақ, омуннақ оғуқай онюлақ, әркихи уяна хатана белер күрәқтехилердәқ, үдік ұғық күне үмітігер, Туттунан тура туран халбакка, симкен сиртибекке үйрі бүтін тәңге үллестеғен. Керекенчері үтчат уыстан түспет керекепсен бәл болар күрдік, омаллан олығын олықтуғын, онюну оройыттан тұтуғын. Үйріні көтіні көгіләң ұлығын, өтік маны ұлжыттар, керен түхілгеға олар оргутугар ұңырабыд. Айы жона, үдік маны ұғық ұлжыттара, ары алаз барақсан қомырығы қоннор ботоқ, қол борын маңан қонутын ортутугар, аламай маңан күн сардаңаларын саңатар, күнге тәңнәқ түйіні маңан түхілгеға, кер қақсысты батың, құхаған сана күттіс батың, жаң жағақ жаллары батың ден, бүгінгі үдік маны күн жолын тұсқалыр үйретін үксетер, түхілгетін түріттер үті күммет үнне. Ырақтан чугастан ыңырылыбыт ылжыттары, ыңыртан арчылыр, ырастыр аналбыт айы тылынан сатылатам.
сириге илее тургурдун ай мага кута сүре сырдатын саната үрдетін челшеген туруктанан үнер үчакка олық бұд ұйгуланын дом 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 Kubutadağa tutsa sayda turdum. İndi bitiger, ibiri oğullu batın. Kendi çeke bir hizmetin. Ayağı asfıdıktanan çok oğullu batın. Ve hetlenir görür gıybetin. Allah attanar görer gıybatın. Uruyay hal, arayılarga. Uruyay hal, hüddüye, manı. İçilerge ühük yana yürün kötüm goyasın yanın sayın ehe etenge astın ilge buyan bola turuktun algıs baha sığalala turuktun Ol ilgiler ilin kallan ilin eŋeritten, sılastıl ilginar, sayağa salgın saya köter, üs az beyler, üt maŋan taŋasta, ürün kıdalıktar, ayı siriger, tüspüttere bitehü.
Саргылақ ұғық ұдықманы жанлары, күнді доғыттыр, чумпуран ылығын, ең істеғін, үрдік айылар бітігар сүгіргер, үдік түгәммет кәлі. Чейін әрі күнді доғыттыр, сақалы саяғас сынабытынан уран қайды уран көп бұтынан, алғыз алып тақ түйінігар олар сон, үйе көп бұтын итчілеғін, бор көп бұтыны бұғатеғын, салғын көп бұтын сандар деғын. Көрің әрі, ол илгеләқ илін қаллан илін әңереттен, сыластыл илгінар, саяғас салғын сая көтір. Үз аз бейләқ, үт маңан таңастақ, Андархан алгышыт, селен қаман ихер күнді доғыттыр. Үремедей бәт, үт маңан қаллан, бүтер уға суық, бүті көк қаллан. Аламай маңан қаллан, ар айылар ахыныгас саналақ, аға бағылықтара ар айы тойон. Үңен сүгірген тұран, үрің тин өллөйі, қаратын қарғыға болары көрді хүбітін, үтіе үрдік санағын, үрі тұтан олырын, үйері көтілінарығар, анан минен аттахан көрдіхін әребет. Уруй! 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 Айхол! Айхол! Ulu elek unarar buru küsteh külübir küvene kögatçer kök suhu telen külke berinnek tütçü kılaman kardağas masalıkta öl masvetele katan temeriye toyon ehekken erebit oskun ühülen hommut oskun koңнорон ahan yalbari Arılaq aladından ayaq tutan turam. Ürün kömüsselinen sıttahat turam. Tak kemahnan ayah tutan turamut. Atahan kerjahan erebit. Aying jonon narangatcula, günüm jonon kemiske, siring jonon karhi. Gördühü bütün üyere katılınlargar uruy ayakal boğulun. Uruy! 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 Alay sardan alak, alamay kümmüt anlıgar. Arı tekerete keskir. Iraktan çugastan ırılaq, ıtık mani yolcuttar. Olok süngen, oruyun bulan, orukta sürenin tutuhan, ırahırı ırınalan, ütüöneri ürühülön, sanağıtın sandardın. Ütüöneri ünleren sırdığından sıcayın. Ayım aptak sıcayından, ahını gaz amarak sanağından, Aymak bilejonnorbun arçula tağım bolun. Ürülüyeri kökühünen,
үрүңтиңи өллөйден үтүмен үгүсүйеға үрдүк алгыстын анатағын болын. Дом! 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 Ayı sarılın olğan sileni tahanlar abıral güz boluna 도유두가 올옥뚝사 두록둔 우루요 두스고 모로고 Çeyin ere, ağız artıgı arayan, toğuz süllügehi tühersen, eder etitin etteren, sangarar sanatın sangattaran, tohton, bolhoyon, çumpuran istemmet, uygulaq oloqputun beyebitiger itixteğin. Gün uluğun köngül jono, ayı sirin amarak aymağa, үрүң тунақ ығықпыт манылақ ahın, kırılı kıhыныр kımhın arçılahan serin siterer, tuomon toloror tügene ünne.
аймаға. Үрің тұнақ ұғықпыт манылақ ағын, кырылы күннар кымғы арчылаған серін ситерер, туымын толырар түгене үнне. Же әрі, өтік маны ұлжыттыр, убаста бұллақ тоғыз түрінен томтырғаллақ аюлақ сейлләқ аяқтақ, сәтті чаран аяғынан самал кымыз ұтағын аяқ тұтар күммет боллам. Саргы талан ұғық болдың, самал кымыз құтылынның, шәлі көк қамыстамыд чәчір аннян олырыммыд, үрім тұнақ илгетінен чаран ақсын құтуғын, жол бұт үйін аймақтығын, саргы ұғығын сон солы үйіргер тіксен, үрім бұян түйітім, дұғаны сыланнетан ұтақтары қаннаран, уақтақ кымыз ұтағы, омыннақтық ойман, толан тура сыйға, тоғой селәні тұрғырдан, ала сыйы аңарын саға, айгыр селек арғас чечер аннян. Ахыр сир аттығар арбағаққа аяғыннаран, ылбағай үрені қомығай қоғану, үгіз үті үкіні, көрен істен сәргеләғай, төлбәлән олырон амтаннақ ахы үғығын, самал кымыз ұтақтан еғын. Оғырдақ чаранынан тосқойды бұд, аяқ үрдін оқтырды бұд. Кымыз иелінне, үтік үғық сағаланна. Уруй! 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 Амтаннақ алачынан аяқ тұттақ бұд болуқтың. Түхілгеға әғәрді тылы әтерге үңіріллалар, улахан мүмкін хелеген ағабағылыға Оксана Николаевна Сабинова. Өліқме ұлуғын ағабағылығын солбуя чыта Эдуард Владимирович Кондратьев. Өліқмен хелеген ағабағылыға Лидия Николаевна Семенова. Малжағар нәхелеген ағабағылыға Жаргал Гапылович Садномов. Онна замглавы по социальным вопросам Наталья Павловна Фокина. Добрый день, дорогие земляки, уважаемые аликминчане. Традиционно в день солнечного солнцестояния на территории нашей замечательной, любимой республики Саха-Якутия мы отмечаем один из главных праздников Республики Саха-Якутия – национальный праздник Эссех. Праздник, объединяющий всех жителей Республики Саха-Якутия. На территории республики более 3 миллионов квадратных километров. Проживают в мире и согласии более 120 национальностей. В нашем районе численность жителей почти 25 тысяч человек. 23 наслега, 160 тысяч квадратных километров. Праздник объединяет всех, вне зависимости от пола, возраста, национальности, вероисповедания.
Поздравляю всех с замечательным праздником, с мирным небом, здоровья, счастья, успехов, семейного благополучия. Жителям Алекминского района уруй! 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 В год консолидации мы объединяемся. И все новое, безусловно, это хорошо забытое старое. С небольшим перерывом на территории замечательного места в Улахан-Манкунском наследии, которое долгое время являлось местом проведения районного эссеха. Объединяются 3 наслега. 3 главы представлены, жители представлены. Спортсмены имеют давние традиции. Вот, находясь на этом священном месте, конечно же, мы благословляем наших спортсменов и радуемся за нашу землячку Степаниду Артахинову, которая завоевала путевку в Токио на Паралимпийскую Олимпиаду, на Паралимпиаду в Токио. Поздравляем всех нас! Продолжая разговор о спортсменах, на территории Улахан-Манкунского наследия, в пределах досягаемости, и вот буквально за лесочком, находится замечательный лагерь, детский, загородный, оздоровительный спортивный лагерь «Олимп», который возобновит свою работу. Предусмотрели мы средства в течение 2 крайних лет на территории Республики Саха-Якутия, и от 27 числа, 22 числа начинается заезд и открывается эта смена. Говоря о спортсменах, не могу не сказать, что нынешний год также является юбилейным в республике, и та спартакиада народов Республики Саха-Якутия, которая перенесена была в связи с паводком прошлого года, 7-я по счету, состоится в этом году на территории Амгинского района. Наши спортсмены готовятся, проводятся учебно-тренировочные сборы. Более 75 спортсменов будут представлять Алекминский район. И есть надежда и уверенность в том, что алекминские спортсмены станут призерами и победителями 7-й спартакиады народов Республики Саха-Якутия. Давайте пожелаем им удачи. Следующий год юбилейный в истории Алекминского района. Мы будем отмечать 385-летие нашего районного центра, города Алекминска, 90-летие Алекминского района. Будем встречать жителей и гостей Республики Саха-Якутия через год, встречать республиканский эссех «Долине Анях». Планов у районной администрации и у жителей достаточно много. Я еще раз поздравляю всех нас с праздником, с тем, что мы бодры, веселы, мы позитивны, креативны, мы объединимся, и все задачи нам по плечу. И разрешите вручить благодарственные письма жителям 3 наслегов и всенародно избранных главам, вручить благодарственные письма и приветственные адреса от администрации Алекминского района. Под ваши бурные аплодисменты Оксана Николаевна Савинова, глава Улахан-Манкунского наследия. Жители и главу Мальжигарского наследия Жаркала Гапыловича Садномова поздравляем. Жителей и главу Алекминского наследия Лидию Николаевну Семенову поздравляем. Счастья, здоровья, успехов. Еще раз жителям Алекминского района. Уруй! 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 Үтүү күнүнен өлөк малуһун алактаактара, улахан муңку ылжыттара, бүгүнгү эрегейдек, ыһыакпыт күннен идиидик истиңнек эгаделиякпин багарабын. Үрүң тунал ыһыакпыт болбутунан сайыңа үктемиппитинен идиидик истиңник өссөтөгүл агардалиибин, оны да багары эмете бу бихиэка үгөскө кубулуйбутун курдук, маннык бу бихиги нехилиекпит түһүлгетигер. Маннык ылжыттах, ыһык сылаксын бола турарыгар, оны тысып сай сиэллэ, корогор мостах, пут элби чечери турдун,
айылғабыт аха онны оппыт боллағанан бай дол боллун туақ баға ханағыт барда туоллун уруй айхал боллун. Уважаемые гости, жители 3 наслегов сегодня собрались праздновать День Эсэха. Мы раньше тоже так же все 3 села объединялись. Но в последнее время тоже мы себе создали зону отдыха. И отдельно, но нынче, в год консолидации, мы консолидировались и празднуем вместе. Хочется поздравить вас с Днем Эсэха, с Днем прихода лета. Всем здоровья, благополучия, чтоб урожайный год был. Здоровья вам, успехов. Всего вам доброго. С праздником вас! Уважаемые жители 3 наслегов, наших наслегов Мальжигарского, Алекминского и села Улаха-Мунку. Разрешите от имени муниципального образования Мальжигарский наслег поздравить вас с сегодняшним праздником Эсэхом 3 наслегов. Ура! Вот сейчас действительно такая хорошая погода, идет буйство природы, природа вся в полном соку, как говорится. И в это время мы справляем наш сегодня Эсэх народа Саха. Народ Саха испокон веков, летом всегда он назывался, если учили сказать, то Новый год как бы. Потому мы помним, как Лидия Николаевна сказала, что будучи в совхозе Алекминским, все ветераны, кто работал, помните, наверное, мы традиционно на этом месте, ранее там справляли всегда наш Эсэх, совхоз Алекминский. Потому, уважаемые ветераны, тоже вам хотелось бы напомнить, и все мы здесь встречаемся друг друга, значит, после долгих иногда не видим друг друга, потому встречаемся. И вот также хочу их поздравить всех с Новым годом, как говорится, с Эсэхом. Потому что Эсэх для нас в то время был границей перехода, значит, все перешли на летник, окончились весенние полевые работы и набирались праздник перед сенокосом. И в данный момент также у нас происходит. Мы все празднуем, отдыхаем. Да здравствует Эсэх 3 наслегов! Ура! Бары ыңырылах ылжеттар, ытык маны жоннор, аймақ биле атастар, чугас уру доғоттор, үріні үллесте самал кымыс утақтақ, кәре кәпсән кехиләқ, үгіз кернар аргыстақ, үрі көті үктелләқ, ылағай ырылақ, қомығай қохоннақ, омуннақ оғуғай онюлақ, әркі уяна қазана белілер күрәқті хилердәқ, ытық, үхөх күнә үммітігер, тоттунан тура туран халбакка, семкен сердібекке, өрі бүтін тәңе үллестеғін, керекенчәрі үтчат уыстан түспет керекепсен болар күрдік, омаллан олығын олықтауты бұд, онюну орайыттан тұтуғын, өріні көтіні көгілетен ылығын, үтік маны үхөх ылжыттара, үрің тұнақ үхөх кыттатчылара, барагытын өрігөйдіқ оғайға түхілгіға керен кетігер үңірабыд. Үтік маны үхіх ылжыттара, барагытын оғайға таққар кетігер үңірабыд. Уважаемые наши дорогие гости, приглашаем вас всех принять активное участие в нашем Асохае дружбе 3 наслегов. Бағалыста күндігі ылжыттар оғайға киребет.
Saman sayın kalbitçe ürün tunağı Sağattan bir de yakayım Yamağa yağıyor sağattan Gülemmi doğakayım Uruyay haletemmet Et tepçik iti güktenen Oyan tebet bir yerin Irık günün uğruydan O kıydan bir yerin O Убастабыллах үрүң тунах ыһыагана кыттачылара. Билеген бияка сагланыга агыяк менүтеннен бастакы конкурс бут. Национальный остол теритигер. Кыттачылары келеңит маннасынага заявкадын берер гитер күтәбет. Дорогие наши гости, те, кто подавал заявку на участие для конкурса национальной кухни, просим подойти и записаться. Бүгүнгү биги өрүләк браник пет конкурстарын ийлен сагалан жүллән ахыктара. Биги үс нәһилек пет ага баһлыктара. Семенова Лидия Николаевна, Садномов Жаргал Гапылович, Савинова Оксана Николаевна.
Онна кинилерге совет болохтара жүлдүр сүбәгә Лидия Алексеевна Смагайлова, Өңкүр ветераннарын советин председателе Лариса Николаевна Шараборина, Каландрашвили Лёхмен Ахилегин, Үле ветераны, Рябинушка, ансамбл кыттылага, улаға мұнкуттан бияға жүллүр сібәға кыттынылыға Виталина Николаевна Габышева, ветеранер советтерин председателя. Уважаемые дорогие наши гости, объявляется состав жюри, который будет оценивать сегодняшние наши конкурсы. Это главы наших 3 наследников. Семенова Лидия Николаевна, Садномов Жаргал Гапылович, Савинова Оксана Николаевна, а также членами у нас будут Лидия Алексеевна Смагайлова, председатель Совета ветеранов село Янкюрь, Лариса Николаевна Шараборина, ветеран труда, активный участник художественной самодеятельности ансамбля «Рябинушка» и председатель Совета ветеранов села Улахан-Мунку Габышева Виталина Николаевна. Через несколько минут у нас начинается конкурс национальной кухни. Просим участников подойти и подать свои заявки. Ытыкманы ыгых ылжыттара